E ciao, tempo per ti emissione. Bel ci te da sein cit. Oggi facciamo un 30 otter col sprint d'un fans ti oggi lì a Sameden che stemda. Ma scuon prem bei tainza davart la guerra in l'Ucraina. Scienza c'è a te forse bedi tot clear c'è per tot questa guerra. Scu per esempio per c'è dati insomma ella. Allora potete ricordare il minisguard dell'emda passata sen minisguard.ch. I sabes che ci va a te. Ma io penso anche chi è l'ove di questa guerra in l'Ucraina. E tutti i cristiani ci stanno fuggiti non ci vivono in mezzo a questi conflitti. Per Silvia è questa guerra anche bler pinoscia, perché ella vive qua in Svizzera, ma auch ihre famiglia ci vive in l'Ucraina. E pilsez sa fa la grande schittos. Angela da SRF Kinder News ha visitato ella a Chiesa. Per Silvia è per me un tempo difficile. La Russia attacca l'Ucraina e questo precis il paese in cui il non e la nonna dort ella viven. Also das ist mein Großvater, das bin ich, als ich noch liebig war, und das ist meine Großmutter. Es ist mega traurig und auch, dass meine Großeltern dort sind. Jetzt kann ich nur an das denken und das macht mich einfach traurig. Was machst du jetzt mit all deinen Gedanken, die in deinem Kopf umeinander schwirren? Meistens muss ich noch schauen, aber ich sage mir einfach, es wird alles gut und es geht hoffentlich wieder vorbei. Und, ja. Esperienza da a Silvia era codice difesa dell'Ucraina, come la mamma di Silvia declara. Es gibt auch Kindergeschichten über den König der Schrecklichen oder der schreckliche Sachen macht. Und am Schluss von dieser Geschichte die Friedenstauben als Zeichen von das, dass Hoffnung, Liebe und Frieden gewinnen immer und Böse verschwindet. Das glauben wir und das hoffen wir und das glauben wir für unser Land, für unsere Ukraine. Und wir bleiben einfach stark. E duce spereria ci la guerra già ben da lunga a fin e ci vegem pus pe pas. Ma anche el beciu scegliunci ed una massa ucranes ed ucraneses on stuie fugic da lor patria. Ma no a ec. Ils ples on nins pareins ni in conoscenz an oters país ed en perché lets si son ecran in drets per fugitivs ni ter famiglie ci se deciden de pigliar se personas dell'Ucraina ter elsa cesa. E roscheia la famiglia Berger a Kovlignas, Küblis. A Küblis di la famiglia Berger. La mamma Karin e la figlia Norin ha invit preparare la stanza de visitas. Els hanno adina puspei gidau personas che trovano git con resti material nei rams. Os actual, con l'uiare all'Ucraina, lassen els gidà a un de più. Es data una possibilità di una famiglia che stu fuggi da saver vivere per un moment ter els a casa. Das Leid ist auf der Welt ja sowieso, man sieht es und so, aber es ist jetzt so nach und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, wie kann ich meinen Kindern mal sagen, wie gut es mir eigentlich haben. Für sie ist immer alles selbstverständlich. Per quei preparan els in una pinche combra ad in boingrad da speras. Se la famiglia fosse lu pli gronda, han els in una seconda combra. Che prender sina famiglia jastra ai bomo sempel jetzt anels. A consumpels affons sei walti grev de saver se imaginar, sco quailu sina famiglia jastra sesa tutanina terels de vos meisa. Das Ausmaß, das realisieren sie nicht im Moment. Also Norin vielleicht noch am ehesten. Am Anfang ist sie so ein bisschen, was, kommen jetzt da Leute, was sind das für Leute? Aber ich glaube, sie hat das schon verstanden, dass das halt wichtig ist, dass wir jetzt hier helfen. Von dem her, also ist jetzt niemand irgendwie geschockt oder hat sich mega gefreut. Das ist einfach so, ja, wir wissen jetzt auch nicht richtig, was sie da erwarten. Irgendwie, ja. Wenn wir jetzt da Krieg hätten, finde ich es hätte ich es auch nicht ganz cool gefunden. Und ich glaube auch, dass wenn bei uns Krieg wäre, dass die anderen uns auch gut aufgenommen hätten. Culs fugitivs vegnan terels ni sche insomma, jetzt ai un bo clar. Forza, se vessen i d'Antone schon vegni de maun. La famiglia Berger de Küblis. Ina de diversas famiglias che lessen gidà ad ein so tec a famiglias che ston fuggi de Lujara.
Bel de Vesec, ci malgrado tocca il tres davart la guerra, dati speranza. Et una massa lloc ci è pronta da gidar. Ma ossa la chance la guerra in po de la vart e mi dan til sport. Dario Cologna, il miglior passlonghista nella storia svizzera, ha l'anno passato fatto la davosa corsa della Coppa Mondiale. E domenica parte allora anche il marathon de skis in Giardinès, una delle bleres corse che l'ha già guadagnato durante la sua carriera. Precis der sia 21 anniversari guadagna Dario Cologna per la prima volta al Marathon de Skis in Giardinais. Ja, sicher, das ist ein Traum. Ein Engadin zu gewinnen, das ist sicher das Ziel von jedem Schweizer Langlaufprofi. Und dass mir jetzt gerade am Geburtstag gelingt, das ist sensationell. Ja. Sensationell è lugar que ci segue. Una medaglia d'oro als Jeux Olympics a Vancouver. 4 anni più tardi, 2 volte d'oro als Jeux Olympics a Sochi. Ed encinota 4 anni più tardi, la quarta medaglia d'oro als Jeux Olympics, questa volta a Pyeongchang. Schon quest'anno als Jeux Olympics non più vestito per una medaglia, può gradere in avanti in una carriera grandiosa. 26 vittorie sulla Coppa Mondiale. 4 volte guadagna la Tour de Ski. Und die Staatsvolte diventa il campione svizzero. E ci so, forse guadagna questa domenica e rende per la 5ª volta al Marathon de Skis in Giardinais. Domai, neiras horas resta per il prossimo superstar da Passlung Svizzer. Bech? Non sem perché do in cit til sprint giuventecna a Sameden, in una corsa che fa parte del Marathon de Skis in Giardinès, sen la cerca del prossimo Dario. Ni dessa forse miglior dec la prossima Daria Cologna. Marcurdi da Vomesdi a Sameden. La più bella ora in giun vent e bel ciot. Un da vocel arrivano les atletes ed els atlets da tot il grigiun per la corsa de dots, al sprint de juvenils. Usce una delle favorites. Sono Nina Cantieni, sono 14 anni sveglia e vengo da Sameden. Nina ans quinta c'è la feccia Passlung fin già da speccia dera be una piccinina. Sulla loipa de dots, dera ella fin già da fatta avanti con la scolina. Per la corsa de dots, za Nina tutta van bler. Cada nervi schon al böt e hai podest in mince cas. In lunga vista a Nina però un böt a mo più grande. Tenir in avanti e da var plagiair e un di forza partire in il Weltcup. Pass per pass in direzione del grand böt. Diventare una passlunghista professionale. Oggi di mena al sprint e l'ora la fin d'efna l'Alpa Cup in Italia. Per Nina la prima corsa internazionale. Displagiavelmente è l'Alpa Cup precis la stessa fin d'efna scol mezz marathon de skis in Giardinais. Usce Nina ha gnudas decider per una delle due corsas. So, ossa la scheina però il primo anno un po' in pausa Nina, perché la possa concentrare sulla corsa de dots. Avanco era il start, dover quai amo un dus preparatives. Idees da dar succiare als skis, sciodra le ciamas e da trenare un moment sulla loipa de dots. Per guadagnare la corsa de dots, ha Nina da dire al start più sesiades. Il prim, palusce nomnat prolog, per insomma se squalificar. Las meldres passlunghistes del prolog lascian l'ura erir anche il mezz final, ed usce in avanti. Il prolog, di meno la qualificazione, va stupend per Nina. Ella diventa terza. 105. Cantieni Nina. Ed era il mezz final va bene. Nina arriva seconda tras il böt. E l'ura vegna serius. Chi guadagna oz la corsa. Pleina concentrazione. 3, 2, 1. Und das fertige Pass. Ilaria Gruber gewinnt das Rennen vor der Nina. Las 4 finalistas han dat tot. E Nina è la contenta con sia prestazione. La prestazione da dots deren sei tot buona e sono relativ contenta e hai der una bella corsa. E contenta da Nina e esser. Ella guadagna oz argent. Seconda plazza. Ed ossa, co va in avanti? Es Nina forse la prossima Daria Cologna? Verne ja, das bis belschis può essere che also vairo che successo ma wäre ci porta.
Il pass sul podest oz era in mince cas era un pass in direzione verso la paslonghista de professione. Super Nina, cordiale gratulazione. Tanto me per oggi, fogartagier e gol della fendenda. Ciao ciao!